ing ginumanatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pamamasa king may pabalita pang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga na karingkayang alagad, potang datang na yung anak ng tao, antimong aring makamal, ading sablang anghel kambena, lukluk yaking malatrono, mitipon la arapan na ring sablang tao, ding mabilog ayato. Kanita, pikawan niya na la, king adwang tapok, antimo nung makananong ing pastol, kakawanin la ring tupa, karing kambing. Ibili nala king dane ng wanan ding tupa, ading kambing king dane ng kaili. At sabyan na karing atyo king dane ng wanan, munta kayo ngeni, ikayong penwana ning igpako, munta kayo keni at tanggapan niye ing kayarian na misadya kay kayo, ibat pa king pamangalalang ning yato. Uling meranop ko at pepakan nyo ko, mao ko at pepainuman nyo ko. Meto kong dayuan at tinggap yu ko karing pibale-baleyo. Lubas ko at pepay malanan nyo ko. May sakit ko at liningap yu ko. At yu ko king sukulan at delawan nyo ko. Ipakibad da kanita ring taong makatuliran. Kapilang Ginoo, ingikit da kang danupan at pepakananda ka, mau at pepay numanda ka, kaplanda ka ikit metong adayuan at tinggap da ka karing pibale-balemi, o kaya lubas at sakara ka pepay malanan. Kaplanda ka ikit mesakit at tsatsuking sukulan at sakara ka deolawan. Nga nang makibat ni ngari karela, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, king kapilan paman depatan yu iti, ing metong karing kaparang kalulong diri, kareting kapatad ko, kanakuyo depatan. Kay ba't sabihan na karetang atyu king dane ng kaili, dumayo kayo kanako, ikayong misumpa. Umekong alanganggang api, amisadya para karing diablo at karing angel, akampun na. Uling meranop ko, dapat ay kumanpe kanan. Mao ko, kumandininan inuman. Metong kong dayuan, dapat ay kutinggap karing pibale-baleyo. Lubas ko, dapat ay kumanpepay malanan. May sakit ko, at atyo ko king sukulan, dapat ay kuman delawan. Kanita tumutol la kaya, kapilan Ginoo, ing igid na kang danupan, o mao, o metong adayuan, lubas, masakit, o atsuking sukulan, at tingyanda kang sahop, nga nakanitang makibat karela ning ari, ing katutuan sasabihan ko kay kayo, kapilan man pigkaitan niyang seupan, ing metong karing peka kalulong dili, ako ing pigkaitan niyo sahop. Deti ulinanita, manibat lang aking alanganggang kaparusan. Dapat yung taong makatuliran, ipuntaya king biyeng alanganga. Ing may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kilagyo ning igpampan ng anak ng banal na Espiritu. Yanasa. Nung yan niya po yung aldoda rin kaya katang miyang ubiya. At napo niya yung aldoda rin hanggang santo. O ba't na yung bengi tamo ning November 1, susulo na eh. Buri sa January, teta susuluan tamo, santo lang. Miyang ubiya lang. Nyapin pa nga di tala pa eh. Nyatin tapa pong kay Kenny eh. Tinta pa pong napon nabak. Migmisa kay po kete, migmisa tamong 7:30 ning abak. Para ka rin hanggang miyang ubiya. Pero kayong tuto, ngayon mo naman ing talagang misa kareng miyang obye. Ot po itang November 1 bengi, kan tata mo pupunta kayong sementeryo. Kasi po kayong pamisip ng matwa, lalo na kayong Jewish reckoning of time, ita pong bengi bayo, itang mismong selebrasyon. Tangaw sa tamong bespera, magumpisa na kanita, ing kaya katamong aldo.
Vespers, the night before, the evening before, is already part of the day, of the new day. Anyapin po itang the reckoning of time in the old Jewish tradition. Itang potang pag-celebran meng bengi bayo, itang mismong aldo, that is integral to the celebration itself. Ikit siya po yung Easter Sunday. Easter Sunday, Domingo ito. Pero abe-abeta mo, Domingong sisilim ay Sabadong sisilim hanggang bengi, because we are celebrating and anticipating the beginning of Easter. Makanya niya naman ning aldo daring mehang ubye. November 2 ya, dapat November 1 pambengi, pag-celebran tani bespera na ning pamandatang daring mehang ubye. Nyapin, neng kay makalungkot, itang bespera na ning All Saints Day, ingaldo daring hanggang Santo, kapilan niya kanita. Na? Nunging bespera na ning November 2, itang aldo daring mehang ubye, potang pupunta pa sementeryo, November 1 bengi, kapilan niya yung bespera na ning aldo daring Santo, Todos los Santos, All Saints. Ha? October? Ot pureng aliwa, pag-celebrande, multul, vampira la, demonyo la, sorry po ne, laman labod la, ne po, eya po Kristyano ita, anyapin po king parokya tamong, gyam fiesta kanita, to taladwa ng bengi, mig-party kami po ring anak, aus da cosplay, bala mo itang kakantami kanita, so let the saints go marching in. It is the feast of the saints, not the devils, not the ghosts, not the vampires, not the zombies, but the feast, itang 31. Iyan at tala rin nga puyo. Bali po, Amerika, tingo nga basa na beng CNN, ating may paralis sa anak at lula. Kasi mag-trick or treat la po. O neng ating magmanew kayong dalanda, may paralis la rin nga lunga na kababay, may tela po. Sabihan na nita nga, eno wakaki tuling makamatuling la po. Uling siyempre, maka-witch la, sabi ko sarili ko siguro nung susulod na rin ni Santo, mas maputila kakit. Ela may paralis ako siguro. Yan nga po kita konteksto. Because we are Christians, we celebrate goodness. We celebrate the joy of the saints. October 31 bengi, at the joy of praying for our loved ones, itang November 1 bengi, in anticipation. Kingi katamo pong pamamasa, ating aduang klaseng tao, pero pareho la kukutang. There are two kinds of people, and yet they ask the same question to Jesus. Nano po ito? Itang metong ang grupong tao lang mayap. Itang kadwang grupong tao lang may kasala, marawak. Dapat, niyantang peksabiano ning ginuking tauling aldo, in the last days, o ini po yung kitang da. Kapilan ginu. When, Lord? Nga nakasin ginu, tara, ikayong mangayap. Munta kayo kimbiye alanganga. Aba? Uling maranop ko, pepakanyo ko. Mao ko, peinomyo ko. Dayuan ko, tinggapyo ko. Masakit ko, binisita yo ko. Kaya ba't pakibad na kano dengay? Deng maya pataw. Kapilan da ka sinopan. Kapilan da ka pekanan. Kasanting na punitan Bakit? Od masanting po ito. Gagawala palang mayap, eda manlilista. Gagawala palang mayap, eda papautang alub. O neng kay po kasi ting gagawang mayap, kay ba't taladtaran dala alalang utang alub ten. Kay ba't sabihan dala, tang mangailangan lo. Yan tang kanito. Kanakula me mulay. Sinopan ko la. Pepagaral ko la. Kasanting siguro, potang kairap tayo nga pong Ginoo. Salamat. Sinawag ka rin pakakalulo. Minantabi ka. Kapilan Ginoo. Asit,
You're really doing it so naturally. You're doing it just something that goes far from calculating how much you are able to give to charity or even in helping others. Kaswelo yata ita. You're doing good for the sake of doing good. Pasiba yung kepo. Gagawan mo yung mayap, uling mayap, period. Mo gagawan ng mayap, uling pagawado. Mo gagawan ng mayap, uling ating ang kayabe kem project. Mo gagawan ng mayap, uling asahan da keka. Mo gagawan ng mayap, uling anyawaran da keka. Gagawan mo mayap. Bakit? Uling mayap. It is an end in itself. Untanong nga lang na kang kayabe gagawa, kitang gagawin yung mayap pa project. Ay, naku gawa. Total, ala lang ako kayabe. Ay, kung nagawan pa si Bayo. Total, dadakman pe salamatan. Kung man may banggit talagyo. Kung man may kilala. Man may announce. Kapatad, kapilan pa maging mas maulagay ng announcement. Kimpaman dapat mayap. When, Lord? kapilan da kasopan. Mumambalo. Kaswelo po itan Nang kay karan teacher, madala siguro ararasan na rin teacher. Ma'am, siklot ko po, siklot. Tiro mo ko po kanita. Kaya ba tama? Kapilan da ka tiro, nanon na kasi lagyo, ninunay ka. Mong taytang masya sa buntok ka. Didian mo kayong bakal mo niya, tanga na akong malati, ako siya sa buntok ng kain, niya masya sa buntok. Denan mo ko paketang bakal mo, lingi, ako mismo la akong bakal. Kaya ba't sabihan ng mestra, nanon na kasi lagyo. Kaswelo po itan Bakit? Di na pa siyang mayap, pero kelingwanan na. Manyaman po ita. Kaya ba't ang ginawang mayap, charge it to experience. Charge it to the Lord. Gawa ko mo. Tana po gaganakan. Kalingwan tana. Ulingin gino, na namang kalingwan. Kadwa po, deta mo namang taong mayap, baka niyan mo namang kukutang do. Maranop ko, mo kuman pekanan. Mao ko, mo kuman painuman. Masakit ko, mo kuman dinalo, mo kuman pintalan. By the way, karen pong religious organizations, lalo yung CWL, AP, obrada po yun Deng si EMDC, deng masakit, papasyalan dala. Itang panayin tala, pisamban, puntalan tala. This is part of our mission, instituted in our own church. Pakanan la ding. And this raised the humanness of our civilization because of Christianity. King Christianismo mismo kaya katamong kasalpatayanan, we are happy to say that our faith in Christ help us to appreciate that serving God is serving our neighbor, especially the poor. Pero mao ko, yak man painuman. Mangailangan ko mo ko sinopan. Nan po yung kitang nanitang makasalanan. Nan po yung kitang na kapilan da kaya sopan. Kapilan da kapegkaitan. Ba? Kalupa niya naman itang mumuno. Gagaway pa lang marok, kaya nabalo. Inosente ya datang. O kunyari ya nabalo. O pwede mo namang nengkay, we are too used to the institution and situation etana papansingan. Siguro we need to call our attention into this. Nung teacher ya po'y ingino, mayap yan teacher, o te po mayap pa teacher. Biro mo, eko pa man mig final exam, sabyanan na kayo ingkutang. Nano, at the end of the time, they will not ask you so much. Ingkutang na mo kay Matthew 25 kaning ebanghelyo. May kasawb ka rin kapara mong tao. It is already a basis into seeing our end as something that is not complicated. Man mi papangwenta, may katapilan tayo, may kasimba, sorry po na. Nung nanong kaya katang organisasyon Liban,
nung nani maging posisyon tamo kayong parokya, o ako maging pari ko, does not matter. Yung maulaga, at the end of the day, nung ka rin tama ni kabilyan, maging kang mayap ka rin ka para mong tao. Burigya pong buring kanta, ita Tagalog ya po, Jesus na aking kapatid, punit-punit ang iyong damit. O sa palengke din naman, ikaw ay nagkahanap buhay. It is recognizing the Lord in others. Misan po kano'y Mother Teresa, kit nanining meto nga paring Jesuita. Mi patago ning paring Jesuita, miyasay niya India. So pag misa na lari Mother Teresa, every 6 o'clock in the morning kayang conventudo. After some time, miyasay niya po Pilipinas. Mi balik ka kaya Pilipinas. At magkukwento ya po kanita nga na one time I was celebrating Mass for the Sisters of Charity of Mother Teresa. And after the morning Mass, nga na po kanong Mother Teresa, you know, Father, I receive Jesus twice a day. Oh, you receive Jesus twice a day? Ano ni pare? You mean you attend 2 Masses? No, Father, only 1 Mass. Our Mass in the morning, I receive Jesus. But when I go out to help the poor, the whole day, I receive Jesus again. Kalino na po ka, Mother Teresa, yung pamananggap na king Ginoo, makanya niya naman king pamananggap na kareng kapara ng tao. Anti niya naman tinggap ing Ginoo. Doing good because it is good in itself. Apansinan ko po, potang yung tao mamamatene. Sorry kayong topic ko. Uli pong 20 years na ako pong pari. Pota pong nang kay, naman kay papang umpisalin potang kasabi mo rin taong mabibina, nang kay lanyan me. Nang kay tinyang kutang kaya kami, pakirut ka. Nang kay makipagkwento ya kaya ka, may pakirut ka. Pero rin po rin apansin ko potang malapit na yung mating tao. At tinyang lungkukutang kaya sarili na. Mini po yung metong daramdaman ko. Among, patawaran da ko kaya. Among, mi patawaran ko kaya. Will I be forgiven? O iting concern na rin taong mabibina. That has to be one of their pain. Maybe a ways to recognize that even in our strong days, we might as well make our lives forgiven, humbled, and make resolute decision to do it while we are still strong. Habang malikan tapan, nung ating tampa magkamali, pati ako po. Lagpusan tamot, gawan tamo yung dapat tanggawan. Ing milyaring pamagkamali tamo, eta na po abalik. Pero keng likas, keng sikanan tamo, in our strength today, hanggang agyo tamo, let us live a forgiven life. Mi biya tamo pong biyeng mi patawaran. Kadwa po, apapasinan ko naman kareng malapit ng mabina. Kukutang da naman, aga nakada ko pa kaya. Will I be remembered? O kagalang naman, kayari na nini, edan ako balo, den anak ko, den apu ko. Will I be remembered? Will I leave a lasting legacy? Anyapin po kaya katamong Kristiyano, lalo na kaya katang Katoliko. We do not see death as an end. It is only a transition towards a new life. Anya kaya katama, tintang 3 days, at tintang 9 days, at tintang 40 days, at tintang Lucas Paldas, pangadita lang, November 1, November 2. Bakit? Our relationship remains. They are remembered. Ganakan tala at gaganakan. Remembering is also being good to one another. Kaya po kapampangan, ing magana ka, aga na ka mo ko. Somebody who remembers. Suya po ita? Ay, rugo, birthday ko, at aga na ka mo ko. Mo ko keling one. To remember is also to be good to one another.
ay, yan dili making baleo, te tayo padalanan. Te tayo pagdalang nanuman. Ganaka is also way of being remembered. At katlo, yung kukutang daring taong may nanat malapit ng mayangob yan. Ini po, did I live a meaningful life? Binyayan king biyeko at eke sinayang. Neng kay pinpupot ang magmisa kong mete, neng kay potang mayaping mete. Kaya rin yung misa, buri kong patalakaran ko rin makipaglibing, tsaka miya palakpakan ng mete. Bali po, bakit? Neng kay sabihan ko, lalo na potang kabiliban kay may gimbiye. One thing is we mourn her death. But on the other side, let us celebrate a life well lived. In kamatayan na, totoo, makalungkot. Pero yung biyena, may ginyang mayap, at ay sayang. Yung biyena, sinira. Sinira keng sakit loob, sinira keng kamwa, sinirang pepay, dahil keng kasalanan ng milabas o kasalanan rin ang liwa kayo. He lived a meaningful life. We are still strong. Let us ask these questions also. When, Lord? That we can also see that we can be forgiven in our past. Let us not be hooked. Let us not be trapped in our past. Nung atitang kasalanan na milabas, etapupay kulong. Itang kaya pantamo, pwede tapang biyayan. At etapay sambot king kasalanan. Na eta na po, pasibaywan, uling at tuna ka rin. Pero dapat, nung ating tapang agyong gawan tayong maya pag-angagyuta mo, yan nasa ang atapin. Etami papakalingwan. Let us be remembered. Aga nakata mo sana at maging tang maganaka king balang metong. At may biya tamong biye makabaldugan. Biyeng sayang. Biyeng ating babaldugan. Biyeng ating pupuntalan. Biyeng sira. Bisak pong magyari keng metong karanasan. Misan na dinakit da ko rin nga duwang mikaluguran. Bayong papong pari ganita, siguro duwag pambanwang pari. Tsukupuking sakop, manugtog kunta naman. Sabado nga ba, kalang opisina. Kaya ba't po pintalanda ko rin ng mikaluguran? Sabihin da, Father, pwede ya pong lanyan itang asawa ko, nga nitang metong. Ako po, sige po. Tinugi ko po, sinagayagketang kotsi daw. Mikaluguran la po din. Babay lang pareho. Yung kilala ko po itang magmaneo. Kaya ba't mintake po kayong baleda? Papunta kayong bale, nga na po nitang asawa ning masakit. Among ko mimimuan naman po balo ning asawa kong palanyake nga. Kasi po mambisa. O ning atin niya pong cancer. Stage 4 na po. Ama kanyan po. O na ano po yung sabihan ko nga ako nung bisa. Basta po sabihan tana mo, ko po mimimuan nga na, sabihan ko na, mumipasyal kayo. At suying galuguran ko, tinya nga be pari. Bisa ka pa, papangadida ka kaya nga na, makanyan. Takasyon ako, makalinan ako, masiguro pakarinin ng kaluguran ng asawa ko nga na. Sige po, ikaw ang bala ka nita nga, magsakay na po kayong kotse. Kalub ko po, kalub mo po kitang baleda. Kadagul ng baleda? Ay, kadagul na po. Medyo may bigla ko po. Itapang bakod da. Kasi ngalaganan na ng balemi siguro ito. Yan talunggob kaya po kitang compound. Compound niya po. O den kotsida, ano karakal? Detangad wala ala pang plate number. Ela pa man po matwareni, siguro 50 ala pa. Kaya ba't po linub kaya kitang baleda? Pangadagul da po retang base. Lupa lang iba China, o. Saan tingin bale nga ako? Den anak da, mga latila pa. Sabi na po nitang babay, Among, para nyo kami manikubabo. Sabi yung kayong asawa ko, atsuka pala. Ba't papangadida ka, Father sige po ako, may nayo po kayo lala, may niklaring may kaluguran. Dintang niya po itang abeda, maka-uniform niya pa. Ano po yung gusto niyo, Father? Tinenala kong juice, pong biskwit, kanyaman, palang imported. Sige, may minum-minum ko po yung juice. Agisan ko na po rin ang biskwit. Po itang imported, biskwit, ang po pa pong juice.
Ela patiti pare nga dwa. Gusto nyo pa po nga da. Tubig na lang ako. Yan tapong malambat na parang tinipala po. Kikyak yung babae, ng asawa. Amo nga kung mimimuha na yung anak. Po bisa yung asawa ko. Po kano bisa. Makasadya. Po makasadya. Payaws na kayo kano po ta makasadya na. Okay mo po nga ako. Anong makanyan po? Ala nang pong problema ka na ako itang ako. Pangadita niya mo po kayo niya. Biro mo po maglanya ako. Tsuko kayo first floor, tsuko kayo second floor. Kung kayo na ako rin pagyarpan. Kung naman pamiliti sa lili ko. Total, may nga na akong biskwit. Kaya ba't po, minuli na kami. Minuli na kayo po. Minuli na kami. Bali po, after 2 weeks, payaws na akong pasibay. This time, may napulan niya. Pegmisa ko na pong libing. Pumelan niya itang lalaki. Terminal talaga yung cancer. Nano po yung reflection ko kitang experience ko kita. Ing tao ngayon ni makasadyaya king biya keti yato. Makasadyaya keti biya king yato. Marakalya saken, maragulya bale, sigurado marakalya tipon, masanting nga negosyo, makasadyaya keti king yato. Makasadyaya, maka-insured la siguro yung anak natin, yung insurance, and so on, makasadyaya keti yato. Pero, yang makasadya, king biye, alanganga. Pagsadyan tayong biye, takit yato, pakapagalta mo, sige. Pero pangadi ko po tangarapan tayong gino, makasadya mo naman sana, tanggap. King biye, king yato mo, king katutuan, itangan, mirasta sana, king biye, alanganga. Forgiven, remembered, and meaningful. King Legyo, ningig pa, po ng anak, ng banal na Espiritu, yan as